Putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Sehari setelah diumumkan, Israel pun menyatakan kemungkinan untuk menyerang pemimpin tertinggi Iran yang baru. مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Terpilihnya Mujtaba mendapatkan sambutan luar biasa dari bangsa Iran dan seluruh institusi negara untuk memperkuat persatuan. Mereka berharap pemimpin baru mereka membalas dendam terhadap Israel dan Amerika. Baru satu hari terpilih, ancaman terhadap pemimpin baru Iran sudah dilontarkan Israel. Merespon terpilihnya Mujtaba, juru bicara Angkatan Pertahanan Israel, Avi Devrin, mengatakan Israel akan melawan siapapun yang mengancam warga Israel. Sosok yang menjadi ancaman Israel ini, menurut Devrin, akan menerima konsekuensi. דם ה-7 באוקטובר על ידיו, דם אלפי קורבנות טרור במשך עשרות השנים האחרונות על ידיו של עלי חמינאי. אנחנו תוקפים כל מי שמהווה איום על מדינת ישראל. המשטר הודיע היום על בחירתו של בנו לתפקיד המנהיג העליון. אני לא אגע בתוכניות, תוכניות ההמשך שלנו, אני רק אומר שכל מי שיהווה איום, כל מי שיאיים על אזרחי ישראל, ייפגע. Sebelum Mujtaba terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengatakan hal serupa. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar. Menurut analis Timur Tengah, Alex Vetanka, penunjukan Mujtaba Khamenei sebagai penerus ayahnya mencerminkan sikap garis keras yang dominan dan menjadi peringatan keras bagi kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. The appointment of Mujtaba Khamenei is the reflection of the fact that the hardliners in that system now have the upper hand. Not only are they saying they're going to continue this fight, at least in the short term militarily, but they're also saying politically they have a game plan. And that, as far as I can tell, in Washington should be a wake-up call, because whatever political agenda President Trump had in terms of changing Iran, right now that agenda is not happening. Mujtaba, sosok yang tertutup. Pria berusia 56 tahun ini sekarang menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi paramiliter yang berpengaruh. Mujtaba berada di jantung teokrasi Iran dan akan memiliki wewenang terakhir atas semua urusan negara.